Kiama gendera berega gwikiraniwa kurengana n'icira ciria babete bakubariera abananchi togoska bosio nigo amachibwa maya bagakwene kiwasa matemo manene ye class ye 12 gose form 4 ase omwaka weta 2023 anena ase skuru y'abanyaroka ya Magena SDA nigo litkoria rero skuru yabage kwarigania omuyega omonene bwo gucengera amachibwa ayo nabego kwena na ebyego guciasa baroke wali babete bagokoria byana mono kubaganiria maya ekinga kibago cyako genderia masoma bo ase chiskuru chechi university ukwana munege taseni kiandeze TV mwalimu munene bwe skuru eyo Madam Scholastic ani ganyale koba kweneke ngamachibu ayo ni ganyalete koba kweneke gwa kubwatikana no kubwatira no gwikirano huko kwanyalete koba korekana gati ya Bible ya borokia na borokiwa nigo baigabeire gako ruo kuboria gochiase a Bible kweneke abunanko bagata bare abana babo asoko eneki abuna babere bagokoria byachinga ki omwe msiebwe wode ya bomba baborabu Beatrice Kerbo abagakuganya boigo abaiboli kubekera abana babo uburendi burobya muliki oito di pona sanya nanyara koba wikira na somo yego ina gutwarigana robotiro kobati omogoko nigo bwata inse ase skuru y'abaiseke ya Magena ego tokemeye ward ya bomba baborabu ekero yari gucengera amachibwa maya yo mwaka weta gukwana n'umwarimu munene bw'eskuru ye Madam Scholastic wakiranya sayembi yamono singinje yobuyagwaye aso mwaka w'ekirugubere na isato anyare to twanzira tukanyara amatoke ya mayamono ayaga ikirete eskuru yete kwa number 1 asikenya nya sub county number 3 asikisi county abayo number 33 asikenyengi amachibwa maya no kubwaterana na koba no mokia asogotwara chimbwa chingi ya obisi botangani ase skuru ya Magena Girls ikero munta korora no gosomya skuru yeito niye gosomya abantu nigo bebeta mono syllabus to cover as in time eri bono division yabe nyingi baga skuru yeito no so ime to ko mwana naro abana to kukira sekenga kiye class Ona no yo tate que te wasoma sa ya kirete tabu ati otherwise ya wasoma ina secrets secretary na mono is discipline in totality na boygo o crown news o kuya na nyasa no saba mono gusangano murayi bwa borokia be skuru ye ni gatebanga ni go bero bereti bya asogokora bya anene asamatemu yo mwako yo iga. My name is Naomi Sarange, the school head girl of Magena Girls High School. Today we are grateful and thankful for all the guests who have been invited to our school for attending this and gracing this event. Above all, our secret to success, it is putting God first, being the most disciplined girl ever. And this year we are planning to achieve more, and our target is 10.9. That is our mean, our coming mean, and we believe that we'll be here once again to celebrate the victory of Magena Girls High School. Omwalimu munene bw'eskuru ya sekondari ya Amasege SDA oyubego ikirana somo yegoywe igaboria aborokiwa bawo Chigosoji University kogenda gutwana echimbwa chingiya nonye bale ale na Bible. First you go make sure you are disciplined, know who is your friend, interact with people who have good character so that you are not cheated like we have seen in many cases in the past where young girls of your age are cheated by a conman and then you end up being killed in a room shamefully. So make komenta naye omwemisiye bwe wodi yo Beatrice Kerbo ni go bigaboli aboroki wawe komenya obogi maboli abayiboli babo bakonyara. Live by the means of your family. Yani abana bamenye no konyora kwa abayiboli babo hata kama watakuwa university, kwa sababu pale university kuna kuanga na challenges mingi. Pesa sitoshi watoto vile wanavyotaka, wakiteka next step ya kuwa support huenda wanaanguka, hata wengine wanauawa. Hivyo mkienda pale shuleni, you live at the means of the family. Kama familia yako iko na pesa kidogo, unaanza na hiyo kwanza. Usiende pale uanze kuishi maisha ya wale wengine ambao wamekuja na pesa mingi. Gikuripoteri kitasenikia unambe ya Mokiandizi TV kurwase skuru ya baiseke ya Magena yukutoke meye wodi ya bomba baborabu elitene nkuru kwa dipon Hasanya. Biamano maliki